Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Temaşavan heyeca, selamu, rahmetu, berekete, kudeta, sevet, tefekka ve hanç kudara carek di. Ser ekran Rehber TV, Ebu Meyvani ve Seyyid Eymen'ül huzura ve hazire. Seyyidum khairatın. Khairat kudra ve khuda carek di inşallah. Ecma'in temaşavan heyeca pırsı khusara telefonu yukarım pırsın. İnşallah Seyyida bersevan bizindi bide. Pesek destemi heyeca khazım dest beykun Seyyida malum. ملت دايم قرضي حسن ده بدو يعني بين مليون كده 2 milyon ده 1000 ده 5000 ده إجا ده بخاطر بري خدا شو بدين 20 milyon daha mesela ده بيجا هو خاطر قيمته بري من أكبر دورنا كبره ده بكاي بري شو قاعد ده 20 كاش شو دولار أقوى دولار برا أقوى دولار ديني مرتبه قالوا دواز جاز يانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala khayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Ma'lum ev perexo, perik Türk bide ki bu dolar ev ya bey'a. Yani. Mesela pere de o dolar tkerra. Dustine eri. Ya mesela ana pere tedavül eda en az ziv hesabı ben. Beni pere tabi karşı zehir der tkerin. Yani mesela dedim banknot yani bankanoti. Ev yani mesela kingi bankat kari pere ki zir. En az ziv hesabı dibin. Pere vakti zir biziv ya zir bizir ziv biziv Peygamberi medve yedem biyedi. O mesela mislen bir misin ki cinsiye vayan gibi. Mesela icat edir pere tabi karşı zir ulemaya asır ve en az ziv hesabı dibin. Karşı dolar her bir ziv bin. Vakti ziv bidi biziv tabi cinsiyete vana ayrıya. Lakin her bir semenen. Her du mali rubevine. Nek faiz de açıydı be. Jberbi ayıttı pere Türk bidi bezolatı dolar bidimin devr çene ve nakl ne be ya ne caize. Nedir üstü? Çünkü nedir üstü? Pere bidi bir zehir. Zehir ama bir pere melbatat çevrimiçi zehir ke ne caize. Gere aynı pere besine ke zehir bideki. Ne usabe ne sahih ne caize çünkü mali menkul da devr vacibu lazım şeriatı da. Vakti de pere daya ki mesela bir peri mi hamal bakıp ki zir per millet sadke evyan ne sahih ne caize yani devletine o gerevi peri ki zir ya zir olarak bide. Vakti daha ne garip ki? Vakti daha ne yuhat peri de çıkarsa peri mi işte 10 milyon çıkar dolar ki. Evet şahit be ev sarafiyete. Vakti mesela 10 milyarı telyekiye. Vakti yuhat be ka 10 milyarı min bir hemen şuna dolar bide. Değeri euro hazır. Ama euro bide ama zir bide şeydi be. Ana mesela Hazreti Abdullah bin Ömer Peygamberi men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem goya Resulullah devat kırın bir dirhem tabi dirhem zera dinarci yani dinar zera dirhem zive goya dinar at kırın vakti roid be ama dirhem abdeme yam dirhem at kırın roja evgen ve dinar abdeme Peygamber goya vakti ku beroja ev fiyata ev içbe ev bezrarnake yani ev sarafiyete tu bir dinare hurt ki bir dirhem ya dirhem hurt ki bir dinara. Ana mesela zehir jeki destini çiba altunci te zehir destini. Çi zehir destini mesela 20 gram zehir. Dirbici bir mehki zehir bezehir. Yani o rabı da zehir bide. Vakti te çura 20 dik çi mesela para bidi yani zehir bikri bidi dibe ama para zehir kıymeti mi akot ki? Ev caize. Lakin çan roberiz bize valla para bide mi dibe bey ne caize. Gere roza kutu peri bidi zeri bidi euro peri bidi hayok zeri hür ki bidi peri. Indi cins kicabet dolar bidi euro bidi ki mesela peri Türkiye bidi başka peri dini bidi gülguri fiyata zer mesela grama zer gülguri peri çıkıyor evet çıkıyor her tarafı memnun kezrar nabine bu caize ama vakti ki bideyin dahi ki zer belki erzan bir euro bahabiye tenkari mesela gülguri bir çıkıyor hesap ki بروزا كنت پرد دیه که گریبه zarar ناکه. بله. سیدا دبی بیرک بره جلجعاتی و ام بین حفت روبیه. یا تری هناك هنا خقريت هناك هنا وكينا تشتين دا جيت كجبو قدي وان نايم ولا قدا تأخير ذكن إيشنا هناك جراحيم ده حلال خد ذكن جد بي على تيم بره ام بين حفت بيه أنا بيده دريج بيه Canı beyazdı, canı dozdu embejin. Bir gele çağızan bir vakti. Ana ev tabi adeti pireka.
Yani hadisa peygamber tişkine gote ligori urf ve adeti pireka. İca tabi beri ev sprayı ve nizam habu mesela rahim ve geridan tnebu. Ana mesela çıka pireke ki ev gerirdin ya kod habat ya ev spray falan ben kullanmıştıkken tevveki adeti van kharadı. Yani bir şeriatı ligori ulemai fıkhi kutubin adeti ve beri çan roğbe. Evi adeti muhafaza bke ve roy limejna ke roji nagre تشتري زيادة خصن خوين كي مخالف يعني شفاف به ظلال به ياخذ لكمة كبل أوي عبادة خبشو عبادة خوبك يعني مثلا دوي مثلا حيضادا مثلا أورا مثلا حفتي قد روكي درو باقش بي دايد ساد يعني بيركي كو أنا عادتي قدية أم بيجن حفتر روكي تميزما درو تميزما ومثلا لكادي أو لكا اعتبار جراتنا Yani mesela anki henenki pirek jigulene. Debe valla men roji gidiyor da roji da me çarda roji gidiyor. Roy pazam leke gidiyor çan ba mala gote valla çarda roja da tabl boşi çu. Para ya kharabu çu. Tet işte gil boşi naçı. Yani henenki pirek hene 13 roja temiz bini ikinci hayız bini. Lakin leke makadın pirek kari pari girantkin. İnki zad bini illa lekad binin yani. Ev leke mesela Bireki hamle, navi hamle bu hadba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam goya Resulullah yani az daim khoyne edibinem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da İngilizce tavsiye gönlü arsa go khoynam qazhav qatnaba ego ev khoynata ku beritet mehi çan roja te adet dedi avan roje kharib ke sen nav khoyne de ji khoyna ada belli edini temize. Xo bişo limijo roji xo bigre. Yani mesela khoyna damara ne ya hayde khoyna hayde kok enjira rahimeti lakin khoyna de damarate ev ne hayde ev yani üzür abdesti mesela her miski dezmeyiz bile mazur yok. Mustafa hüllayne yani. Müsaade size bir daha telefonu bana sidam olabilir. Antalya kelam kem khairatın. Antalya. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Mene soruyu bu kadar kayda da. Böyle kerem ki. Ama dün mesela bir saygı duruşu mesela cara program çevirin dün saygı duruşu senin derhal koyda soruyu bu kadar kayda. Kâme sidâ pırsı inşallah. Vakıdan pırsı da ne? Nazidatına fakir ve kadir hakim de. Binin khayri hoşi de inşallah. Cemerdin kerem kem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Başın inşallah. Hamş kodara. Khoda jora zibrahum baş bin. Elhamdülillah hamş kodara. Hamşi başın seval etmeyiz. Seyda Emelan var bakım hakkı rojiyedi. Bale. Kazemini rojiye hay. Bale. Kazemini rojiye hay. Ama ica pişti mahar Ramazan'ı az khazim ma şevaledi. Az düşem u peşem abgrim. Mene düşem u peşem kır. Yekî kaçırmış ki dibir rojiyeden ez bigrim. Yani mefhamna ki ana normal qazayet Ramazan hene. Neyse. Qazayim hene. Tqazid ve mehede ji düşem peşem abgri. Ere. Ta gert. Ta ya düşem peşem ki ta ne gert? Şavakir. Düşem peşem gert hene düşem peşem kaçırmış ki yani mene gert. At kariyaz devam bakın. Tkari bez kari devam bakın. Neyse. Tkari devam bakın meskar. Kâme sidâ pırsı inşallah. Yani rojiyeden ez bigri dibe. A sünnet bigri. No. A kaza. A jgayn. A kaza yani. Jgayn düşem peşem ha. Jgayn düşem peşem yani. Kâme sidâ pırsı inşallah. Xwedê we razî be. Bir nav xeyde, bir xeyri hoşi de inşallah. Serçavê me. Tabii neş. Sedego saygı duruşu çavaya gelin. Saygı duruşu İslami tişkinine. Yoksa bervan putmutav o mesela gayri İslami tabi harame. Ya acaba dibe Frankaz miriye de zibo yara bir dakika gibi sakının. Yani İslami tişkinine ne caiz. Sedego Rasim goram fam kir. Dibe qazayı mehne Ramazanı zan şoğaj bu mahaşava düşem peşem adıgırım. Müya fam kir. Dibe kan roy naji qaza bigrim. Ana şoğroy qaza daim kara bigrim. Düşem peşem o ne düşem peşem. Malum jad ve mahaşaval heda. Yani ki insan ve cemala mi qaza xu bigrim belki hatta inke niyeta şeval sünnet şeval iştin. Hep niyet saç çenabe. Yani ibadet bidde ali çenabe. Ali ki farz ali ki sünnet çenabe.
Mesela her bir tarafı sünnet buna belki şeydi bu. Lakin yek taraf ki farzı sünnet içine ve niyeta farzı bine kaza. Endi çü düşemu peşem ben o çüzü roy dinebin. Lisserfe daim rozabka kaza her daim kaza tegirtin. İcak bece ya Rabbi valla az divan roje şavala digirim te khira evkaji bidimin. Khira van sünneti şavali bidim belki Xuda bidim. Lakin dünyada Xuda ve niyeta kaza bine. Nikara bize zimiyetim hem roja farza Ramazani kaza hem sünneti şavali diga olsa çenabe. Lakin ya Rabbi Ramazan'da lemeja roja milmen fevtiyes kaza etkim. O dili Xuda ya Rabbi valla te khira şavali jibidimin. Eviye karış Xuda bxosa. Lakin nikarece her yere niyet bine. İşte tabi ben mesela peşem dişemadık belki peşem kelime fevtiye. Ya dişem kelime fevtiye ne fevtiye daim zaratına. Zaratına. Yani vakti kazaytına. Yani kazaniyini vakti sünnet bir zaratına. Sünnet mesela ki dişem peşem roji digir tabi peygamberime ekser dişem peşem roji digir. Hatta şey persin yarısı dişem peşem roji digir. Digri peygamber aleyhisselam go عبارة إنسان تابت حزورا خدا دبي يسعد إليه الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه إنسان كلمة كي قنش طيب سبحان الله جدبي إنسان داري ملائكة بلندكن من حزورا خدا وعمل صالح سي ملائكة بلندكن إجا بيخمر قولا عمل إنسان دشمو بيشما هر حفظة دشا حزورا خدا أرتسم وقتا كو عمل من هر حزورا خدا تخوزن روجي بن چمكي خدا عمل دا بز روجي حس كريه روزیک برچیبونش بو خدا بیج پوتو سنمارا استاغوتو ظالمارا به برچیبونی بروزی عبادت نات کردن اما قسمی دی تفاوت کردن جا پیغمبر علیه السلام دشمو پیشم هم دو عبادت مرد حضور خدا و هم جی روزا دشمی هم پیغمبری واته هم از ولدیمه یعنی پیغمبر بی نوعی ولادت قتلامیشت کرد ایجا تبیج بروی هوای یعنی پیغمبر دشمو پیشم آدگر میل دشمو پیشم آدگر سنت لکن نگریزید günahkar nabitti. Begiri hayır ki kalsanıştı. Vakti negri günahkar nabi yani. Böyle şeyden müsaade şeyden telefon ki mehem muhej begiri şeyden. Batman ne kelem ki om khairatın. Batman. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kelem ki. Hocam pırtakama bu mesela. Böyle kelem ki. فإذا مثلا إنسانك جو هيب نشان بيجو هبردن نشانی به أب نشاني هبردن ما هراخو كنا لبلي مار برینه ما برينا لبلي أكنا كنا هي نشون هنا زوجينا نشان كرنا وتخوازن هبردن بله مهر بحرب يجت كياننا مهر كم مهر وكنا أشياء نكرينج معلومة أنا كم مثلا أشياء هناك عدنا هناك أشياء نكرين هناك نات نكرين كم مثلا برسن إن شاء الله فإذا برده بيلك خاضي خبردين بيلك طلبة بيلك تمام تمام إن شاء الله كم مثلا برسن من الخير خوشيده إن شاء الله عليكم السلام سيدا برسي هات فهمي نعم بله أنا أب مثلا برداني كهي يعني زفاف چينه ne çözeceğim hevdu? ميرو بيلك نتشنا برهب ومثلا نشانلميش بون و مهر جهاد بري مهر هات برين كم ميرك بيرك برده يعني بالنص القرآن الكريم او نيفي مهراي بديك اما كما مثلا بيرك بيجي الا يمتين بردي مير كارا بيرا بازار بك بني استبر نادم كو استبردم از مهري نادم تا اوجي قبول بك بيا جاتي كدن خلع الشريعه دا ويتشاق جا ناكب لكن ميرك بازار ناك هماوي برده قال نيفي مهري بديك والشيء كو اني نجيج علي مالا yani Amerika'da bir eşya kızı geri bifin. Amerika şey, ana Amerika şeyde bezralan mı biyemiş şey dedi, xarın çekriyemiş bu çişelerini kırıyor. Eyvallah vanzran kare iddia. Ana mesela teyidvan mesela parçaydı. Böyle. Şu ana pır insan dedi, hem nisanlamayız mı, hem berdan. O tabi için zü aceletkin mehercitkin. İcad mehre de sorun derdi. Mehre evek birek be illa intim berdi. Evya kara bazar ke beni esteber nad. Merik berneden ibernede. Tib keyfa xo. ومسألة النكاح كده أنت ويشغل بقداس قبولناكم يا ولي بابي بقداس قبولناكم بشتيكو بو غيرتا ميرك بو نامي ساي بو شرفاوي o tem verde üç kara beş verde benera bir şartı ko es mehrin ağrıdı. Vinni bir parate ko evci kabul kir bir tamam dbkhul şer'an yani icra nakebe. Lakin ko hema merkezi verde gelenivi mehre bedeki o eşya ve şey bedeki lakin çek masraf bir zarar yani.
بله سيدة مساعدة بدها بتلفوني من هنا ما بقرن كرمك جاء أغري كلامكم خيراتن السلام عليكم خوجة. عليكم السلام. خوجة هكا من روجي أميرة كاتي من روجي خود واجا ديا ما يشاشك واش بيرا بقرا نوك هذا بريت تشيك سهل أبا ياك جي بلازك مهارات مالك قلت إلا زكاة ليك كذا أمي بلازك من الزيرة من بسيلة من ليك كذا زير كي بلازك كي بلازك ده صيحة يعني هولي كذا يا منه يعني من طينو دخل ملي خو جبو زينتي يا شخور جبو هلكينه مخور أذخور مصانجة دخلنا داس أخي يعني صار واجد النو فروتاني واجد النو دانيا مالي زينات صار منها يعني زينتي تمام كامل سيدا برسي إن شاء الله أنت صارت عرفتي من داس بين خير خوشيده ما هاتي خديبن جي اسطنبول كلامكم خيراتن اسطنبول كلامك السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام كلامك دقيت خوجا سلوكم از خوجا امر برسكم بله دنگه تلویزیون لازمه بگیری خوجا 100 مليار ما بله ما یانش کرده پانگی 4 میلیارد هاتی سر 4 میلیارد اره امی پری چقدر یا پری پاییزی ده بانک ده بیه نکا خیزی من دوحه انا خیزی من دوحه انا کری دونه اره از کارم ای پاییزی بدنه و خیزی خون که تپرشی مغزی بانک فایزلی یا برای دا بوریم کرده پانگی پاکی کشانی نیری 3 میلیارد 800 میلیون هاتی سر سرویس 100 میلیاری امی پری خیزیم من دغد کنم نه خیزیم فقیرین کری دانه کام سیدا پرسن انشالله مقام سیدا پرسن وکی نا پرسی ده نه نه سنت پرسیم اما هاتی خوده بین خیلی خوشیده المگو داری که انشالله سیدا پرسن بین خیلی خوشیده سیدا گو تماشاوانا میجی آغری کریا گو هنک دبیجی مختی مرا ششه کا بگره یا مرا قزانی کار پیخ قزا بگره منه که ششه کا پیخ گلو دبی چواره يعني كمال قزا كده بيش شجاع يسبيخ يعني السنة بيخ أري والصايا راسته يعني مثلا لمي روجي بقى هم جبر ششكا هم بر قزا تشينابه دي قزا بكي خويت علاج رحمة خوش كرم أخو خير الششكا يبدته يقصى هم الششكا ديكم هم قزات كم تشينابه وصل يعني دامك يعني ملت تربي أوكيدك يعني شو القزا خبينه قزا خوي شيء مشاك بين اخي الششكا نيتناينه لكن تبي قلبي خدا يا بدوي خيريجي بدي من ايوه تشنا شيء ده يعني مالي سيدا جو زيرم هنا اي زينتنا تخم اللي خوي مالي انا بيسيح بشو حبارتك دبي زكاه كيف يقولوا زكاه كيف لنا كيف انا زير وقتك باصني هابن باصني بيجي حشتي وبينج غرامه نقولي مذهبي امام حنيفي زكاه يتكبه ايه شافعي الشافعي كنت بني حشتي وبينج غرامه بن يا حشتي بينج غرامه الشافعي امام احمد بن حنبل زكاه لنا كبه مذهبي امام مالك جار كليت كبه لكن مثلا كنا نجي حشتي وبينج غرامه اما حشتي سرق جياش زكاه جيست به حشتي وبينجا اري يعني ديسا kullanmış ki zinet olarak zeka lena kebe. قول شافعي لنا يقول إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل لنا كبه يقول إمام حنيفي ليت كبي ليت كبه يقول إمام مالك جار كليت فزوج تبادل كذا شنو به جار كليت كبه يعني وقتك هلنا ببرس المايه به شو زكاه كبي السرمایه به یا بده هنگ آنا بدین پر ملت آوات که مثلا زیر خود بدین ده برای خود ده خزوری خود ده سلامی خود هورت که و سالاد مینه زینت درکت او زکات لیت که çünkü ne zinet diye de kertiye. Hatta kitabı şeriat dedi ben ana ki bazı ne biski. O biskin o mesela dinay istimal kere. Bazı dinay mali. O evci sarsa der bas ve peri üzeri dünya ben çeseri zekalet kere. Mali. Şeyde go 100 milyarı bahava kitiye bankayı prasim tam famla şova kitiye bankayı. Evet nabere de lokal bankayı biye 4 milyarcı faiz ateseri. بگو از فایزی چیپ کمیجی أنا طبيب بأزبدم قيزي خد بنا قيزي جهينة سيدا تنكري بدي قيزي خد يعني به هر کس پریخ بابجا بانقی ولا بيزدم قيزي خد بدم صاباي خد زالم تشكي خد بني فايز گني فايزي
يعني قلنا كيف خدا وإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله والمعاملات فايزة لكن تركنا كان خوش حربا خدا ورسوله خدا را حاضر كن حتى عبد الله بن عباس كحبر الأمة عالم صحابية بيه دبي رجا قيامات إنسان كيك فايزة بكو ومثلا تركنا ملائكة السلاح دين به هاستات بخدا و پیغمبر حرب کی یکی که خدا و پیغمبر حرب چی به سواسی به و رحمتش خدا دبینه و خدا کاره پیغمبر خدا کاره ها پیغمبر مدبی وقتا که سیت نین ترکن خدا قطع بارانت که وقتی زکات نیدانی وقتی فایز بخورن وقتا زنا افشا به ها چه معنا دامله کی باران نای تدیانا به قاتریلیون و به قامیون ثروت کتی عرده و مثلا بهار و زمستان در باز فينا زمستان بهار دغري دست باران نای و بني را آنا لهنگی جال هندستان حال جال ایسان باران ته ایجار خانیا خرد کرد پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام به علامت قیامت یک شی اوه باران ند زمان منفعت داته و نجی منفعتش بود تخریبات تی آنا که باران وره اوه خرد که خانیا خرد که عربا بخرد به انسان فاطسینه اولا تبع علامت قیامتینه اب علامت جی وقتی که فسق فحوش پیستی زکات نیدانی فائز بخورن و زنا بکرن حتی پیغمبر ما آبی نخوشینه هیا پیغمبر بیجا فسشا زنا فی قوم فسا فیهم الموت وقتا ده ملت کی داد قوم کی داد زنا یایلمیش و چوالمیش و پر ببه مرنجی پر دبه هوا پار وی چاقی تدی اب نخوشینه هبو به نخوشین دگو هاد حجران دا تموزی نظام چکی دا بقدر هوا سال و چند حجران دنی جهادن ده ها زیده دبو دنیا تب کدی فربرلغه جبو کی علاجی به چه کن علاجی کا فایده ده یا ناده یعنی ایجار خدای تعالی اگر وان بلای را که و ملت توبه نکه خدای تعالی بلا کنی آنا منیسه باران نباره هوا بحر سر بحری کف گرتیه یعنی عبدالله بن عباس اصحابی پیغمبر انسچکن اصحابی پیغمبر دبیر نخواشیم بلا مصیبت کش طرف خدا را بسری انساناته حتی انسان توبه نکنه و بلا رانا آبه ایروزی یعنی لازمه اف ملت بقارش بان گناه کس توبه نکنه خود بلا کی دنی و اویا جان تسیکو اس فهمتکم اندی علامت قیامت وی ملتی ترساخ خودت قلبی وانا نعوذ بالله نمایه yani fıst, fuhuş, taziti, çıplakti, hususen ali pire ki da hayat, terbiye, edeb nemaya o ve hususen mesela gizlice çıka fısk, fuhuş vallahi ki haber ten goyme yani nikarın televizyona ve karşı alem bej ya Rabbi hifza merib ki. Amin. İndi insan ve maharime khura na'uzu billah. Khayt ala ve dünya bseri da kharab ki. Herkes şunda khura tevbe bkin istiğfar ki belki khada al-mabira. بله مسدم مساعدة ده حب تلفوني ما هنا مواجب سلام زميردين كلامكم بخير عطن. السلام عليكم. عليكم السلام لازم التلفزيون قابات بقيد تلفوني مقدارك. سيداي بارا بخير برنامج وتر خير ان شاء الله. خير سلامات خدي جو راضي به ان شاء الله. سيداز برستكم جمال انور سيد مال انور هبو عجب كاره هنا كي بحث دعوتي قولوا تبلي هبا قارشق بكي. دعوت كامل ارياك. وقتا اب دعوت جيت به مثلا انسان بيجي كي سر خيره بمبارك باجب جائزه نجائزه يقسم بالزواج زواجه وصاج سر خيره به. كامل يعني بيجي جائز به. كامل سيدا برس ان شاء الله. خدي جو راضي به السلام وحرمتي خو سايغا خو جمال انور خير وخشيده ان شاء الله. خدي حسيب السلام عليكم. تكير داغ كلامكم بخير عطن. السلام عليكم. علينا عليكم السلام. سيدة سلام برسا كم هذه ببرسا. بله كا كلام. تبيجي سيدة سيما درسي سيدة. خدا جوار راضي به ان شاء الله. مال خمارة من حشاي بلوري حيواني مثلا يبرانا. بله. تينا چيت كد خو ادبا او حلال يان حرامه. شوا چيت كد فهمنا مثلا تينا دخل يمك قورمش كد خو. كامل سيدا برس ان شاء الله. بله خلا مرمته و درسي و امانت خدي. سر جواب این خیلی خوشیده ان شاء الله. سيدا داوي كم جود اسبي بكم بقى انا قدريج وقت بقى فهمنا كيف ابيار تبي جنكي حيوان انا دبي بينه زرامتينا او دبيجه ودخول شرعا حلال مذهب شافعي ده حنيفي ده حنبلي ده مالكي ده حلاله مذهبي اماميه ده شيعه ده دبينا حلال نا يخورن لكن مذهبي ده حلاله تيخورن جائزه بله
سودا قبان دعوتك بيدك وزلام كيفنا هذا قالوا شوانا حكمي وشيء قناه أنا تصامي بيغمبر مع عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله استحيوا من الله استحيوا من الله مش خدا حياة بكنش خدا حياة بكنش خدا حياة بكن فريق تكرارت كأصحابي كتبي أرسل مش خدا حياة بكن مش خدا حياة بكن بيغمبر مدبي حياة الناس خدا أواكو ونسريخو وتسيك سيدنا جعف جو سمان ونفانا محافظة بكنش حرامية وزكي خو شهوات خو واناش حرامية محافظة بكن حياة الناس خدا أبا بيغمبر تكرارت كا حتى بيغمبر دقري أصحابي دقري يعني إيرو أفان دعوة حياة راكرنا من السرية أدي وك في ملة كرد ملتكي بغيرات بناموس بحسيات وبيركي كردا بأدب تربية بحياة بنتنا مجرية كذا أب تربية وحياة رابو أب أدب سيرابو أنا مسات نيدي هر كتشي ترشي وجينشكو قيسكي الكلاكا برنشتو وطاردو بهبرة الصحبات كرو ونا ملت بلوانا رشا حياة جناكم أما رزانا جي خريب النائي هبل ابني رأى حياة رابو وقتك حياة رابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقت التحيا نكي حيا رابود تشد كيس بكش قطي بكي يعني جبروي هي أف الدعوة هاني كميرو بيرك نافذ حيا راكرن تربية راكرن بسبب مقدمات زنا إلو الزنا مثلا مملكة نعوذ بالله يا المسبي يعني خذي حفظة مربك يعني فرتش قوي ما أنا درنا ما هي جبو مثلا كي مراجعة بالمواد كن جبو هنكا معجزات كن ياخذ السلب كن نعوذ بالله إنك تسيب دبن ما بنكار بيجي يعني. جبروي هوية أبد دعوات بني بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام. تلفون كي ما يزوي بقول تقول تسوي دوام. جبات ماني كلامكم بخيرات. الو السلام عليكم خريطة. علينا عليكم السلام. والله صوريكي من هبوش خالي سيدا تيمة دستي خالي ملا أنور. بلي كلامك. برايم رحمت كريه مگوچ کام کارن چای کیوی خوارنه کیوی خل جایزه نه جایزه خیر اخوج مرا علاقی زاروکی بچوکنه اره والله یک 5 سالی یک ساعتی بچوکنه خدا رحمه خالك ان شاء الله كامل سيدا برسن ان شاء الله خدي پیغمبر امانتي خدي بين خير وخشيده ایمانی درسی مدرسه خالی سیدا مولانا و خدي تعالى عبد ربي خير وخشيده ان شاء الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام سيدا يكي نجهز ويش بقرم جارك ديش باطمانه كلامكم بخيراتن الو السلام عليكم. عليكم السلام. إذا متشاون باش. عن خضار وش باش إن شاء الله. الحمد لله. بله كلامك. مستني شو يعني مقاس برسم. بله. إذا مثلا أم genç olarak mesela gömlek kolsuz, tişörtü kolsuz falan lütfen bu falan eviyat yani çoğu mesela جملة شو؟ ندرسته جملة شو؟ ملقول إيه ملقوط ملقوط كم سيدا برسن شو؟ وكذا برسي هنا؟ لا خذي حتى دواء ما نتاخذ بين خير وخشيدة إن شاء الله سيدا كلام كونكم موجودة يعني بين مسألة براي ما برسي دعوات ميرك بيرك نهمدا پیغمبر اسلام سن بده آخر زمان ده يكش علامة آخر زمان بيرك تركيا بيجن وميري جوانا السازاخن وصاببن به تب وصلت خودا هارن سري سبيرابن قواب تبونه دومز بونه ميمون يا تبي انا عالم ده حتى إبارة أفسد كاس نبي دومز يك نبي ميمون جانكي عالم ده بين يعني معنى بونه دومز وان انسان بيرك تركيا بيجا ميري جوان حتى إبارة لسازو والمزيكا خو عيشا خو يعني أبانا دومزو ميمونن معنى إذا هنك يجبنا أو جار كي تشيبت شبكي أب معجزة إلهي كجار كي تشيبو عندي أو تماما حتى مثلا هولندا وي سالي بيرك يدقو دايم قرآن يدخوني جا قيزة هيني أخلاق فلابو وان خريستيانا بو دايم قرآن ديا خجيدستان وتقلاب دو تسمات خيني خد على عيني ويكرو بتوني باصنا الدنيا دا ودان باصنا بو شكل مشك وصبك شكل دومس خنزير هاي جاب تشوك شيبو يعني أبيا حديثة پیغمبر بيكم بيرك في تركيا بيجن ميجوان سازا سيدا سرخيري بنا دعوات شوي يا تبي جرا سرخير أو كنابة بخيرية أو صاز سنتر هدو حرامي لكن نكاح حرام الكار دعوات قد جاب في بري دعوات ما نكاح حرامي سرخيري بس رنا كان بله سيدا جو بريمن رحمت كريه ده حبيتي مي هنا ماني قولهم كانوا خورنا يبخن
أنا خارم فيغي وقت هر مالا برای خو خصوصی جوانا بشین مارکتی خارنی چیکن و خورنی چیکلی مصرف که یا نجایزه لكن خورنا وان حاضری به تشكي دستي خاطر شركة جاب خنو تشكي دستي خلاص بين شوية ومخلي بس راه سيدا يكي اجد وقت في برسي ملك مريه يتيم سهانه قالش جو قرباني بدن جو امري أنا إمري كل وصية نكر ما نكره بده لكن كتاب الشريعة يدبن جو دي بابا ما نكره بده أنا يجيبك مال يتيم يا سيدا جمالي يتيمة أجل شيء مريم ميراث مايه جمالي يتيمة نكارن أوكي بده قرباني بده أما بعرا جناوي هبه كاره بده أوست سيدا بعرا بيدكاوي هبه بيدكاوي هبه يا كساري بالغ هبه أو بارا خو وقت ميراث جاب كذي بارا بدن كارم بدن سيدا ده برسي منها ماجي بقولن ديار بكر كلامكم خيراتن السلام عليكم عليكم السلام Hocam baş inşallah. Hamş Xuda ray, muji baş inşallah. Tabii kardeşler. Kerem ke? Hocam beran ki gitti uç boy kurbanlığı. Evet. İzavat ki meget teknikçi tane varan gibi eğitiyor. Evet. Vaat ki mahani mal kılıçı bindazket. Kılıçı. De bindazket ki de mal ver bu tabii. O yaş kurbanlığı herhalde ya nabe sıkıntı ki heytine. Tabii niyete tebeki kurban tekrar ne olsa? Evet bu kurbanlığı megeti vaat ki mahani mal. Ama sağlam bu kılıçı çıkıyor. Evet vaat mahani mal kılıçı çıkıyor. İzar Jubur kurbanlığı tabii meget aynı zamanda. Mugo yani herhalde kurbanlığı herhalde Kal mesela persin inşallah. Evet tamam. Ama خير وخشيده ان شاء الله. جي İstanbul kelamكم خيراتن. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoca bir sorum olacaktı. Buyurun. Bu bayanlar saçlarına boya veya kına sürmesi caiz midir? Onu öğrenecektim. Soralım size inşallah. Tamam teşekkür. Allah'a emanet. Seyda go yeki khort be لو نه خورد به فزلام بله ملقط لخوك تشوي أنا زاني عورتي ميرا مثل مذهب الإسلام نابنا تشوكو نابوكي بله معلوم إنساني كار أما نابنا تشوكو نابوكي بجيبه وراه تشارشي لأفريقيا وصاير بله ويا عرف اللي بليتك عرف إنسانا كيجا عيبة هناك أنا مثلا كو أز جملكي من القول خو نبا ناكس خبوناك يعني قط بانتوري كي تيجي هركز مع عيب فينا لكن نورمال جي خورت كي الخوكي جو نورمال يعني الجوري عرفه عرف كيرا عيب فينا جري إنسان كيلو عرفه إنسانا يكون مروته ينقص مروت يعني الشخصية لاقي إنسان كي شخصيته يخيط على ولقد كرمنا بني آدم من أولاد آدم كرموا بقدر وبقيمة شيء كذا مر قيمتها خب بشكل شعبي إنسان مر حقارته الخود که ظلمه الوی مخلوق خدات که إجا وقتا إنسان كي جرا عيبه تشتي عيبه كبكه أو شادية حتى قلنا لكن نورمال مثلا بيخمري ما سرقوت مدينة حتى ما كيتش تدي عندي إحرام هذا إنسان سرقوت كه ومثلا دي إحرام هذا ملي ما بتعسي أبياني وقت كوش هنجي إنسان نه عيبه زرار ناكه إنسان جا ويقول به بري مثلا أنا مفتي وعظيمة تقول بانطور وقراوات أعمل القوت أبيا تبي عرف أو كريه قبول كريه سيداقو مرة برانك كريه موجود يكون قربان ماني مالي قلوشي شكيه ويا أبلين إيش كان دي بله قلوش كجوس برا رابوبة قول إمام الشافعي نابه قول إمام حنيفي زرنا كلاركن قول إمام الشافعي كقلوشي كوكده جيبوه حتى جوس برا تشوبه تشينابه لكن وقتی او کار دکش يعني يعني گوش به نشو به سیدا زرار ناک يعني گوشی نشو به زرات اما قلوش کوگیش انا گو مثلا گو جیکیر مثلا امام شافعی ده ما افقا جیکیر و سانتین کی جنابه يعني وين شوت لكن مذهب ايكو شاطي قلت كنا زرار ناك يعني گو جنابه گوش سرهب لكن مذهب امام حنیفی ده حتی üçten bir جهر زرار ناك مذهب امام احمد ده حتى نيفي بيج نيفي زيترني به زرار ناك يعني أنا بري حيوانا مرتين سرتني جويوان جيكري نجمي نشانه يعني الجور إمام حنيفي إمام أحمد بن حنبل جوي تقليدي ما هو فيها سيدا وشاغي جوش بيشوبه جوش كاننا قلوش كاره بفروش ديسا بدا يكي دني كشون دوية أما جوش نشوبه زراتون زرار ناك مساعدة سيدا وده حب تلفوني من سيدا ماجي بقرن كلامك بورصة كلامكم خيراتن بورصة مرحبا جوار السيدة مرحبا كلامك سوريا كم هي بمواز برسكم بله
sürekli çarpıntımı heye, kızım racı heye, ez Kur'an jit koynum, kızım jiza Kur'an koyni. Sürekli ayet ez koynum, ayet-i kürsi, amene Resulü, ez zeb ayet jit koynum ama bir türlü atlatmış nakerim. Acaba neden uçi yetme hastahaneci Unçuna doktor. Zayıf çöme doktor. Avcı fayda ne di? Ama sonuç temiz verdi kevi. Böyle kamese yaparsın inşallah. İnşallah. Yine hayır. Min hayır hoşiydi. Civane kerem kamum hayır hatın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Seyda'ya bir sorum olacaktı da. Buyurun. Ölen bir insanın eşyalarını saklamak ya da bir hatıra olarak almak ya da değerli mesela bir saattir, bir yüzüktür, bunları yanımızda bulundurmak caiz midir acaba ya da bir hükmü var mıdır? Soralım Seyda'ya inşallah. İnşallah. Var mı başka sorunuz? Allah razı olsun. Ecmaîn Allah'a emanet. Siz de Allah'a emanet. Seyda izleyicimiz dedi ki bayanlar saçlarını mesela boyatıyorlar çeşitli renklerde. Acaba diyor hükmü nedir? Şimdi boyatma eğer o boya saç üzerine perde olursa caiz değildir. Evet. Yani hem cenabet kalkmıyor insanın üzerine hem de mesela abdestte sacı mesh ederken mesh olunmaz. Eğer saç üzerine perdeyi oluşturuyorsa. Ama o perde olmasa kına gibi. Mesela insan mesela sacını kınıyor, sonra kınama yapıyor, sonra da mesela yıkıyor, o cisim gidiyor, rengi kalıyor. Rengi olsa bir şey olmaz. Her rengiyle mesela İmam-ı Şafii mezhebinde siyah rengiyle haramdır. Hatta İmam-ı Gazali, İmam-ı Nevi diyor mekruhdur. İmam-ı Hanifi, başka imamlar hep diyor eğer mesela şey olsa mekruhdur, haram değildir. Yani mesela beyaz saç ya sakali siyahla boyatmak. Hatta ashabiler mesela sakallarını, saçlarınızı genç olan insanlar siyah boyayla ama mesela kırmızı ile siyah arasında bile kına içine ketum denilen bir ot vardı. Karıştırıyorlar. Tam yani kuyu siyah değildi. Siyah ile mesela kırmızıya sarı arasındaydı. O bir şey olmaz. Ama İmam-ı Hanifi mezhebinde diyor siyah olarak şey etmek, bu etmek mekruhdur, haram değildir. Ama mesela kadın olsa diğer imamlar Seyda? Diğer imamlar değildir. Erkekler yani için. Haram değildir. Erkekler için. Erkekler için de diyor mesela siyah mekruhdur, caizdir, hatta sünnettir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor Yahudiler, Hristiyanlar la esbagune fasbagu. Siz boya yapın yani sakallarını, saçlarını. O mesela çünkü Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet olarak. Yani hatta sünnettir eğer kırmızı ile sarı ile olsa. Yani mesela bu hususan kadınlar için eğer kocaları için yapsalar ve sünnettir. Yani mesela onlar için kendini süsleseler sünnettir, caizdir. Yani. Selam sadaka da telefonu hemen manji bugün. Sakarya kelam kelam khairatın. Hocam merhaba bخير ben. Bخير selamet inşallah. Hocam sorik müce civar hayı khore peygamber civar hayı işte hoş bir açıklamıştık. Ecmaîn. Ve ruja خطبه شو إني أمل الجامعة من ماجد دربة جنمي ذكر جامعات قسم كبير هندر بو قسم دربة بو دو حبقين شاطر ويدرا تب سولي خوا سكنين أما نمجا خطبة خوجا نمش كر أو يتف سولي خوا بنمي كرم بيها إيكا خوجا سيدا جمر فيها چد بيشه كامل سيدا برسي إن شاء الله وكذا برسي وين أنا خودش ترى دي أمبير حاسس بو نما تشكي ملا بكتنية كامل سيدا برسي إن شاء الله Ama de Xude bin de xeyri xoşiydi. İstanbul Keremke. Alo. Keremke. Soru konu az hoca perskim. Beli. 100 milyon me berem yatırmış qanski fange kरू. Mecin nizanız yani faiz hatiye ser acaba halal haram qanski fange. Katılım bankasıya. Eri. Kamil seyda pırsın inşallah. Ama hadi Xude bin de xeyri xoşiydi. Seyda go ez jî gedê min jî em çend doktor jî çarpıntıya me heye. Menek Kur'an'a xoş dixwînin, em ibadetê xoş dikin. Gelo ji bo vê çarpıntı Seyda'yê bêçi. Yani kalp çarpıntı. Bele. Yola eviye ekser mesela doktora. Dibe em çend doktor jî. Yani gere herin doktor lakin tabii Xuda dibe öd'ûni estecib lekum. Şimdi dua bkin, ez duayı kabul bkin. Daim Peygamberime aleyhisselatü vesselam em pır
ve dua et ki Allahümme inni eselukel afve vel afiyete fi dünya ve ahireti. Ya Rabbi es sual talaba afvaz günaha afiyeta jnakhasinu belaya estedkim dünya ve ahireti da. Daim biraz dua bikin. O mesela yani hatta dua ki peygamber her ve ciki ve eşya. Afsa desteği kubden seri. Secar beyim bismillah. O duda haft cara a'udhu bi azzetlahi kudreti min şerri ma ecidu ve haziru min vec'i ma bi. Tabi dua ki Arabiye belki unzan. Ya Rabbi ez hifza khubtetkum بوي ايشو نخشناكم موجودين بيه از حفظا خبتتكم جوي ايشي اجا ونجي لقوري دعاي خو سير دسي غدن سروي جيب çarpıntıydı ki bismillah ya Rabbi حفظا خبتتكم حفظ جارا جوي ايشاكم مصالة selim bيه İnşallah Xuda şifa etsin. Belediye dedi ki ölen birisinin hani eşyasını hatıra olarak saklamak bir sıkıntı var mı? Şimdi sıkıntı böyledir. Yani tesbihtir, bir eşya, saattir. Yani böyle eğer değerli bir eşya olsa böyle boşuna kullanmadan böyle evde bırakmak bu iyi değildir. Yani bir nevi israftır. Yani şimdi ondan istifa ederse, yüzük olsa mesela kullanıyorsa onda sevap geliyor. Tesbih olsa öyle. Yani bu varislerin mallarıydı. İnsan malını nasıl şey eder onu öyle yapabilir. Yani mesela bazıları elbiseleri bırakıyor. İyi değildir. Öyle çürüyor mesela gidiyor. Elbiseleri falan fakir fukaraları versin. Evet Seyda. Seyda go real ine melmeş çıkırdı cami çiçeği bu. İja dehab hatına map solal meşkirindi. Begiril mecab sola çavayı deben. Ana kusol temiz mi mecab sola caize. Bene. Zamanı sahabiyadan Medine'ye münevvere hatta evvel sokak geriyan. O mesela vakti mecab beri camiye sas sola khud kumirdan o çül meşkin. Yani vakti sol temiz yakısını iro mesela cis şehrada tabi asfata ve tabi betona. Yani zübzüye ki muhakkak necisi sola yuva hevel mecab nabe. Lakin zaman necisi tnebe. الميز صحيحة حتى Peygamber aleyhissalatu vesselam jar ki navel mecid abiye o tabi sola ve çağı çaro kabul ilmeşt kirin o Peygamber navel mecida sola kadar tkhu ne kilaka ne kilaka bütünü ashabi sola kadar tkhu kilaka navel mecida ya Peygamber bisik selam dedi ve çma sake ya sata der kız ma belki vahiy nazil bu sola mecida ve kaçı Peygamber gole Hazreti Cebrail nazil bu ma gol necisi ki beni sola tababe dini İslamiyet dinki gelmişse ne golmeyecek seride abke de lomam derkse evvel sitten ve çma derkse yani vakta ne necise mer zamana telid arfama da mesela İmam Şafii rahmetullah ve prezidel ser temizliği sekinya yeki arban sokak abgara tabi sola tertemiz hel mecke halk havayı ku yani kaç bu be mesela kıyamet rabiye kıyamet rabiye al Suudi Arabistan zarkin ki polis hat mesela tabi potin almış kirin milleti hatta bana Persiya ve diyor tey potin almıştı. Ama sokak mokak temiz mi? Mesela ki temiz mi? Mesela temizlik yani. Vakti temiz ve hatta tabi cilacil her şey ver zelini. Cilete vakti temiz ve biskin necisine mi? Caiz. Seyda go gedem ya biremi go bemin peremi xtiya qatilin bankası. Muhar faham kir. Öyle. O henek perezi atiye seridi be o faize ne faize ve faize çık. Ana perek bankayı faizli da ben harame. Benim Peygamberim edbe yek dirhem ki faiz bxo ya bede hayk 36 cara zinayip ke. Tık günah ve günah faizi ki günah maznet ne yani. Yani auzubillah be. Bankayı faizli be var. Faiz be lakin kubani juar ne hele bir de fakira. Bir de gere mesela uy pereyi faize hemen pereyi xus bankayı der kay faizli be. O faize ki atiye serici naxo ne koy Müslümani gözüdüm qizi xo. Bizim fakir fukara bizim medrese cik hiç şüphet etine be. Manfaatına vezetine. Yani o güne istiyet ederi xeyr civaratına xeyr okurat. Mali haram xeyr nay. İza ku bankayı qatilin bankaları ben. Vane be faiz. Terite son du salavat xunde faizi na. Zahiri var. Zahiri ciusa. O içaxe o be karavi halal karım perisi de iş xura line. Bele. Selam sadab da telefonu medna cihane. Kerem ki. Batmane kerem keman bixeyratın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öyle de suali mahab. Bele. Ya peki me gotman abi insanak doğru ardaki maya azı tımata binibi nivi. Çapki? Çeka nivi min nivita. Bele.
ویجا زکاتاوی یه چاوا ده زکاتای خوی عرض ده آن اوی گذاری دیوی اوی ده حمی خوی عرض ده تمام ابو یک یا دوانجی دبی سیدا جارك دمالي حسامك ويشتا دمالك داقر كوكوشك هبي هذا كو حركات فوت هناك هبي ملك رحمه ناينه وي مالي بله يا جماعه ما تدي مو في درنا باجانا تدولو خاطره هنا ولو اشتا خاطرت اشتاي ومثل تشوك هنا او كان مو خاطره ولا رفضكني شو دولار بين مالي عجب هناك به هيكل نبي هيكل ملك رحمه جوينك ناين هناك كان سيدا برسيش اما سيدا بس اما تاخذي بنت خير خوشيده جي استعمل كلامكم خيراتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيدان سؤالك ما أبو. بلا كلامك. جبوا لما جاء الجمعية. أنا علمي ما تفيجن أي مالي فيديو لنا لما يشكرني إحنا دنيتين لما يشكر أم وقتها مانا. أنا أقول السيدان ما تشيء بقول تاي برقاش بيا. كام سيدا برسن بيش سيدا. أريد أن سات شباب. أما تأخذه بين خير خوشيده. سيدا جو عرض هي ام نيفيد دنيا كي اخذي عرض اوه نيفيد دي كيدنا داجون كاروان نيفيه دبيجو زكاه عيدي كي انا كو عرض بيجا اوي نيفي عرض اشترى يعني دقاسي وي خدمته تاع نيفي ببري ورد كن عرض زي كي اوش تخمي خاطين دافيجا تخم دافيجا دي نيفي عرض دقاسي خباته تاع ابيا كو صابه زكاه هريكي لويت كبه بله لكن كو بيجا عرض ايمنه تي خدمته بكي اوی حقی خدمت هایی بده که زکات تبل خوی خوب که خوی عرض که بله اما وقتی وسیله وار بکن انا دبی تخم یکیش خوه و تمدی خدمتی که او داج و گبری و هر چیزی که و دایش خور نوید کن او خدی عرض که نیوی لکن خوی عرض به نیوی عرض دقارشی خدمت تشترا و مثلا تخوم جیجمن و خدمت جیشته اما نیوی عرض ayda teye. Seyda vardı ki ana khodi ard icareci nasine. Cirken nivi. Nivi ev zakada ayda evi. Ayda ki? Ayda her yeki evi ayda. Her ki ayda. Her nivi ayda evane. Böyle Seyda. Seyda pırs tamaşana kime go dedi mere dere van nek çüvik hene hayvan hene. Jibo bir anine hatıra. Dereme zetsin dine may grad vanat ke hükmü puda. Valla kun vitrima. Cibilinde o heykeli tamam be evci harame. Yani Peygamber Aleyhisselam de meleket nasri meyalarak diyor küçük suret evi. Suret evi ev fotoğrafı ser kağızabın afucarahe. Lakin heykel be ya siyah. Şekle be siyah. O mesela seri ne zikri be. Kadar ki hava kimse be mesela aynı hayvan be canlı yaşamıştı. Jibu listeki ve şuna mesela ne olsa? Jibu sabiya. Jibu oyuncağı sabiya zarar nake. Yani. Lakin merv jibu süseyip hürmeti bide cibilinde mesela imkanı tabi ev fotoğrafı heykeli ma'siya hasba deva mesela bana ötken tebci heykeli tamamen şer'an haramın göre insanı dindar nekil malakı kül malakı bak meleketi rahmeti kişi mal da ben benira yudefa belaj bu şerri cinnaz bu nekhaşinaz bu nazarı havan işad defavan sezmel muhafazat kil. Xuda Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de dibe her insan ki tüm meleket yani evi takip ki yakin beyin yedeyi min halfi şbira ve şbara ve muhafazat kil. Avana meleketi rahmetine. Vakti insan çuve mali ev meleket cirqatin. Hisabı ecmel binaqatin. Avana dümt mervana. Ev daim mervana hisabı günah ve khairat nefsi. Lakin rahmeti zü defa misbedi belaj mervqatin. Mevra heykel kibke malakut daim o meleketine rahmetine ilmalamer. Sma vizrali mervdaxu. Böyle selam مساعدة بدي أحب تلفوني ما هنا مواج بقرن. جا أنطاليا كلامكم خير هاتن. السلام عليكم. علينا عليكم السلام. السلام ورحمة الله. وده جو راضي به كلامك. خلامي سيدة كلها سيدة بركم. ده جو راضي به. سيدة زمان پیغمبر علیه السلام دا هنگ مشرک سبا پری خود سبا مالی خود اسلامیت قبول نکردن ظلم نکردن ایرو روزی بسرمانه سبا پری خود سبا مالی خود ظلمه دیگه زورید که آره آنا سرخ چیه؟ کام سیدا پرسن انشالله کام سیدا پرسن انشالله وقتی پرسن هبون نه سیدا امانت خدا بین خیلی خوشیده انشالله
Batman'e kerem ki khir hatın. Batman. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam. Kardeşler razı ve soruya kam zor abi. Bale. Khode hocam hamma cevap verin zora. Bale. Dızarı ke min taraf da fatsi bun davet ce malaj parsi bu. Tej hoca beji ka çıpkım. De amdi bu. Fatisi ne? Ben git şunu daha tınzar ser piya bu adaktanin khamlet kata çavende. Are. O fatisi ne? Hal ketim. Kamesi da pırsı inşallah. Kardeşler razı Ama te Khode bin khir khoşide. Seyda go المجائين هناك دبين تاكر هناك دبين ناكر تركيا يعني الفيولاتي دبي يقرا سيدات بيتشي انا وانا كدبين ناي كرن دبي بي ملتي تف كافر نعوذ بالله شو انا تكفيرجي دبين مالي ايكم مكفره يعني خبيبا كسي مسلمان زره و yanlışsın gelmel bir insani olsa dini Allah'tan gibi ki herkesi kafir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor men kefere ahahu muslimen fakat ba biye ahaduhuma وقتی یک برای مسلمان تکفیر که او کلمه کفری نابین هر دیده دیگره وقتی ایجاد کدوم کافر خوی خود سره ایگو اوش کفری بترسیانه دوغری دوست کسی تکفیر نتکرد ایجاد مجا جمعی وقتی کل مملکت کی احکام اسلامی روزی لمیج حج زکات سربست به چه طاعت و عبادت خدا کی سربست او مملکت نایگوتن دار کفر ایجاد راد بیتش کی هرای içki yasak ki her faize yasak ki Değil mi cem'eci yasak ki kaçış var ama. Kahvaruni Seyda. Evet. Seyda beyek bu malu makamı khozulme bike. Galu çavayı. Ana zulm yani zulme. Zulm zulmat yevmel kıyameti. Peygamberin medve zulm roja kıyameti tarikiye cehenneme. Cumhurçuyla beraber. Cumhurçuyla beraber. Kuda azze ve celle diyor ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessek min nar. Bunun edna meyla kalbe ikbal zalma var. Neden? Yoksa agir bu vecibi gelir. Ve roja kıyameti insanı ki zulme bike sere enyavi nefsan diye kutiş rahma khuda bey pare. Tırtışki bina zulmi Kudal karşı zulmiyetine. Ev dini İslami, dini adalete ol karşı zulme. Küfür demek zulm demektir. İslam demek adalet demektir. Yani dini İslami, dini adalete, merhamete, şefkate hatta Peygamberi medve hayrun nas men yenfa'un nas. En kanci insana ve menfi'ate ve mkici insana. Peygamberi medve inne habbekum leye ve akrabekum min yevmel kıyameti ahasinukum ahlaka. Roja kıyameti duveda ve ümmetine en ekbereci hiskim. En ilk per makami nizi makami mine ahlaki hoş be. Ahlak hoş yani ve herkesira rahmetim, şefkatim, bimdaratın, bi zulüm, bi hakaretin. O en ilk per eci asim. Ahlaki yine hoş. Zamani bozga, kibirliye, gururliye yani. Yani bana hani İslam demek yani ahlak hoşi demektir, adalet demektir, ol karşı zulme demektir. Küfür demek, zulüm demek, hakaret demek. Ha mesela yürü tırneri, inki insan, tırneri mesela sırf, karşı inki insanı kancın sırf bu bahse İslam etkin, yani vallahi intihozuna Amerika, Türkiye ve hakim. Mesela İsrail ve hakim. Yani kafir Alman ve hakim, bütün küfre insan ve hakim. Lakin insanın dindar Müslüman mişkar ben hakim. Ama hani beni küfrü khulat ve kad tebeyyene rüştü minel gayyi. Yani zulmü o adalet cehab belli bir. Men yekfir bi tağuti ve min billah fakat istemsek bil urvetil vuska. Küfrü İslam, hakkı adalet, zulmü o adalet cehab belli bir. Eko ve min kere zalimu tağuta o dostu Müslümana cehab belli bir. Yani ev ben ki girtip Kur'an'ı girtip ev jera katanetine. İro teneri hinki insan na'uzu billah avqan neyarte İslami kete kalbi var. Hemal Türkiye mesela yeki bahse İslam'ı bir kapsan jvan ruasa ve bafat sindli var hadna. Hatta hinki goya zahire Müslümanı bunu çuna ali kafira fi maqam menfiate khub tarikhu. Seyda dam telefonu bana müsaade ver. Selamünaleyküm zvanji bigrim. İstanbul kelamkum khairatın. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam bir iki sorum olacak. Buyurun. Hocam babam daha evlenmeden önce amcamgilerle beraber bir arsa almışlar. Ondan sonra o zaman tapu yokmuş. Sonra da tapulanma olmuş. Evet. Ondan sonra babam yani babam orada değil de amcam kendisi orada oturuyordu o arsada.
O tapularına gelince tapular hepsi bütün arsaları kendi adına yaptırmış. Amcan yapmış. Amcam kendi adına yaptırmış, evet. Evet. Ondan sonra bu mesela kaç sene geçmiş, biz de şimdi babam evlenmeden önce bahsettim. Şimdi de babam istiyor arsayı, amcam işte bir vergisi var, bir neyisi var. Borcu şeyde daha da çok çıkartıyor. İşte arsadan fiyatını da daha yüksek çıkartıyor. Evet. Yani bunu bizim de onda biz bugüne kadar hiç karışmadık. Dedik ki babam zaten sen onunla beraber aldığın için biz hiç bugüne kadar biz 4 erkek kardeşiz, hiç ona şey yapmadık, hiç karışmadık. Yani bir istifade etmiş mi bu sene zarfında? Babam söylemiş, amcam küfürle cevap vermiş. Tamam, onu anladım. Evet. Amcanız bu arsadan istifade etmiş bu yıllar zarfında. İstifade etmiş ondan. Yararlanmış mı? Tabii şu an o arsa bir tane arsadır. Evini yapmış, yani bölüşmüşler. Ha. İşte bu falan falandır. İşte arsalar bölüşmüşler. Şimdi amcam da orada arsa yapmış. Bütün arsaları kendine almış. 3 amcamdır. Hani evet. Seyda'ya soralım inşallah. Evet. İkinci sorum da şudur. Bu Kur'an-ı Kerim'de tağut mesela diyor dininde zorlama yoktur. Kim mesela İslam'ı seçerse kurtuluşa erer. Kim de tağutun peşine giderse. Mesela çok kişilerde mesela diyoruz, adam diyor ki ya zaten dinde İslamiyet'te zorlama yoktur. Yani mesela zorla din dayatma yoktur. Evet. Onu öğrenmek istiyorum. Yani birine sen tağutsun diyebilir miyiz? Seyda'ya soralım inşallah. Evet, Allah'a emanet olun hocam. Siz de Allah'a emanet olun. Allah ecmaîn. Denizli kerem kemal bkhairatın. Selamun aleyküm Seydam. Aleyna aleyküm selam. Deste Seyda deste maş. Estağfurullah. Hudcu razı be kerem. Hudcu razı be. Ecmaîn. Seyda naha şahs ki gömlek gül kukriye لسر gömlek evi fotoğrafı deve heye, insana heye. Bugün meş tekirin nayekim. Kam Seyda pırsın inşallah. Yek Seyda'yım. Bu yek bele. Adı diye Seyda mesela de mezhebe Şafii'de merivik dikari zekat akı bide kuşkakı. Kuşkavi ya zevcandi? Yani kuşkavi zevciyil ba fakir ki merivi muhtacı yani ne kadar idare bike. Kam Seyda pırsın inşallah. Ben Seyda. Amanat-ı Huda bin khayri hoşede inşallah. Ehlen ve sehlen. Seyda go vakti zamanı beri derbas bu. Tedid biem tşolin xabetin ma iş tike em debatinin dağıt mali rahat ketin. Demek de dehab gadivi fetsine jinik. Debe gelo hani kefareti ve çiki çi. Taksirati medbetun nebi yani birasti. Yani sabiyi ketne bini fetsine. Korkuyat ka. Yani ana mesela bir şey. Abi ketne bini der güçle fetsine tam yana go tabi. Yani ana kur der güçle fetsi binte sebebiyet ki vantiyetine ve şutuşki vantine. Lakin mesela pirek cana xod qalebe ser sabiye. Sabiye binida dümre devirda evgül pirek et kebe yani. Dümer ser hev roji bigre kafaret olarak bağış yani. Ana mesela katla hata. Tabi diyet heye, kısasiyet heye. Ya kısasiyetine diyet heye. Diyetine ve ariyete kafaret heye. Kafareti katli ya merkulek ya azad ya düme roji bigre. Ya eğer garibe düme roji bigre eğer bir ev kalbi ve servan bir kasbeci yani kalbi servan o fatsi bir berheriki ve mahruzi bir yani. Böyle Seyda. Seyda mesela Müslüman tek odari ki tapu arsatun nebiye api tapu aniye sen navi koy. Hatta ana jura istifade kiriye gidecek ana bavid bitri vakti bavi beri abzavcı kri nebiya. Debe kabdamış o vergi mergiye idi bir qasi mesrafavi. Debe göre Seyda beçti bir vardı. Anat zani ev tapu Türkçe sormuştu. He. Türkçe. Şimdi tapu İslam'da şeriatta tapunun değeri yok, kıymeti yok. Ama üstüne almış Seyda artık. Evet, çünkü üstüne almış bu devlet tapu kimin üzerine olsa bu onudur. Mesela araba kimin üzerine ceza da onadır. Olsa onundur. Mesela bir kadın resmi nikahı kimin üzerine olsa onundur. Bir adam şimdi hanımını 100 talakla boşarsa boşanır. Ama mesela onun resmi nikahı eski kocası üzerine olsa devlet onundur. Mesela şurada şu tapu onun üstünde de hani kabul ediyor diyor tamam sen de ortaksın.
Yani işte masraf çıkıyor. Tapu bu kadar vermişim, vergi bu kadar, şu bu kadar, şu bu kadar. Şimdi tapu tamam. Sen tapu etmişsin. Sen niye kendin üzerine yaptın? Sen onun üzerine O haksızlıktır evet. O haksızdır. Ayrıyeten mesela tamam. Gel tapusunu al. Yarısını senin üzerine tapunun masrafını sen ver. Evet. Bunu isteyebilir. Evet. Yani dolayısıyla yani mesela arsa kaç ortak olsalar onlara eşit paylar. O arsada eşit olarak o arsa paylaşılır. Yani adam kendinin üzerine tapu etmişse onunki olmaz ki. Yani sen şimdiye kadar istifade etmişse onların icarelerini verir. O ne kadar yemişse o arsadan onların paylarını verir yani. Seyda dedi ki diyorlar dinde zorlama yoktur. La ikraha fiddin. Evet. Diyor acaba Seyda ne diyor? Şimdi dinde ikra yoktur. Yani Hristiyanlara, Yahudilere mesela sen illa gelip Müslüman olursun. O ikra yoktur. Mesela eğer Müslüman olmasa cizye verir. Şimdi mesela eğer o zorla Müslüman olsa da o İslamiyet kabul olunmaz. Yani bir Hristiyanı, bir Yahudi zorla kelime-i şehadeti onunla söyletirsen o Müslüman olmaz ki. Değil. Lakin bir Müslüman olduktan sonra cebri olarak İslam'ın ahkamları yerine getirir. Valla ben namaz kılmıyorum, zakatımı vermiyorum, hacca gitmiyorum. Orada öyle bir ihtiyarı yoktur ki. Mecbur zorlama vardır. O İslam dininde mesela İslam devleti olsa zorla zakatı da ondan alır. Eğer namaz kılmasa onun cezası neyse ceza da verir. O mesela hacca da gönderir onu bütün. Yani her fiilin ya mükafatı var ya cezası var. Yani şey var mesela valla ben keyfimeyim ben gidip zina yaparım. Valla İslam seni racim eder evli olsan. Bekar olsan 100 sopa sana vuracak yani. Senin müsaade ve daha telefonu mehne. Evet. Diyarbakır kenem kavim khayr hatın. Diyarbakır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Denizli. Seydam Çan rahat inşallah. Hamd khoda khoda jo razı be kerem kit. Bale. Seyda me persek bah bu iş Seyda khodeş razı be. Ecmaim kerem. Ev yarışı haspa. Tabii az yarış ama bizim yarış emzanı serval mesela bahis listin hükmeyi emzanın İja ev khodiye haspa. او sorumluluğu diyavan o hüküm buan hüküm çi khodiye haspa khodiye haspa çıkarıyor. Evet yani na hüküm din de hükmü çi. Tamam da kara üçe khodiye haspa. Dagi televizyonu bekle telefonu mu darike. ولا كاراوي او قيدمك كاسبا بكريد كا مثلا ويا بينزان بينزان دخوازه ام بعلم كا تمام قالت معنوي زاندي اب هسب خدي هسبي دوي işi de karavi çiye müdahale çiye çıka çıktı be سيدا فانيك بكفن يارش هي تدي او بحقيقه ام بامريك بحقيقه ضيه هيبودرومي قلتي فاس باخو مثلا بما هي ارض بسانه فريوت سبندي او قزاش بك فري يا كان نيفي كايجا حكم جويره شي كان mesela pırsın Brazil tam nas fahmi meselate mesela pırsın inşallah ama de خدای bin de خیر خوشید bin de خیر خوشید inşallah İzmit kelam kum khairatın Selamun aleyküm Seyyid. Aleyküm selam. سلام وحرمتي اخوي اشتا وسيدا ملان وين رادشينا بالمقابله خدي جو راضي به سيدا دحف سوريا من هي بله سيدا ازو زاروكي خو دخابتن ومن البنك ده حسب بنقاتي ما هي معاش ما وقت ياتمش تبع ومعاش ديريكت من مفاتلان دي زير او زير مثلا diyelim من Türkiye به 409 milyonu euro evzir derketiye 510 milyon örneğin. Ev terik kuhatiye tervizleri halale haram ejmera. Yani peyde çavad keve bankayı de bezir neyse. Peyde çavad dıkım bankayı usayı dıkım zir. Ya dari vakti dikşini tiçi dikşini para dikşini. Vakta ku em dikşini mecmuar raji persi من نزانبیا مجوان پرسی مگو وقتی که از بخوادم از گرام زیر خوب سینم گو ام زیر نکارم بدن ام قاشلغی زیر ترددن قیمت زیر بدن گو ام قاشلغی زیر ترددن او
زر او فرج مرا حلاله حرامه اوی کو ارتش کریه Kame Seda pırsın inşallah. İkinci soru hayat sigortası Seda. Bale. Hayat sigortası ku es çekim. Hayat sigortası jmara halale harame. Keyfiye ne olsa? Çime çene kiriye. Nara bu keyfiye. Keyfiye. Sadece em bu ihtiyariya xo yani. Arı. Düşünce peşta ev gidiyinen. Kame Seda pırsın inşallah. He. Ama te Xude bint. Jmara dürüstse yoksa ne dürüst? Kame Seda pırsın inşallah. Evet Seda. Ama te Xude bint xeyr hoca evya tamaşavanı me dawiye bu. Seda görsel gömlek. لما يشتكى رسمي حيوان ميوان لهن رسمي تشنالي لما يشبه بينا أنا أول ما يجتبه لكن أو بإيب شراء هيكل جسم هذا وتبي جيكا يشير أنظامية بالإيب تشيتكن ببن وقت أو جرا جسم هذا سي جرا هذا تاسماوي حرامة لكن لما يجتبه يعني زرنا هذا لما يجي لكن تاسماوي حرامة أنا أصغر السريوجيكن مثلا كي إيبي بنيدا بقتني السريوجي بقدرك بياسم مشنا بزرناك لكن هيكل تمام تاسماوي حرامة بله سيدا قول شافية كانم زكاة بدون خوخة زافي مجي زعيق فقير أنا خوي كأيري بجي وزافي فقير كاره بده زافي خل خوي وخيك وكاره ده خوي خج حتى كتاب الشريعة ديفان عالمي عصري حتى ده قيزة بجي قيزة قده با مربكي فقير مرك فقير و إجابة ده كاره بده قيزة خش سيدا قوان حسب يارشة خديه يقولوا جناهي هيتونه أنا جناه هي وان حسب يارشة تب بعث و فائز و قمار و هر پیستی تره هي إذا خداد به وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وين بين آلی کاری هست تقوا و سرقنجیر سر گناه نبین آلی کاری ها پیغمبری می علیه السلام کیش دنیا حسب که ازراب ده آخرته آخرت خو حسب که ازراب ده دنیا خود ایجان لبرم ازراب ده یعنی آخرت خو بان حرامیه دبن آلی کار نجایزه سیده گوز پری من که بانقی معاشی من دبا زیر سر حسابی زیر وکیه dedi وقتی yatırmış ki muhabir en benim 405 gibi aynı bir piyasa zir. Böyle bir cazı perdik şimdi. Ana via ku van banka ekdam zranak lakin banka faizler necaiz. Bele. Harama çünkü mesela para hatta maaşyan vakti halvan banka faizi hemen geri harım kişi. Çıma mesela banka promosyon dedi. Zibuk meddeki zede paravan banka dimne bir alışverişe faiz ki. Hatta karben gera ro ki zede parayı khud van banka faizler neydim ki belin pe güne kardı ben. İşte mesela ku pari mesela be zir o zir tadmine ev zira üç bir faizli alışveriş. Mesela ya ne kadar zir bir şey neydi? Be diyor hiç o. İşte zir ne kadar bir şey ne? Para sıkıntı ser para ve faiz. Kana zir ve tamam bir zir. Ya bir her zir o nazarete binim. Zir de çan rodini bilme evci günde ban banka faizi tehlikeli yani. Benim Peygamber Aleyhisselam ve dahil zamanda tek kesik faizi ne ko namine. Ek faizi ne koci? Evet duman ledeyne. İcabiye ne duman aynı faiz. Aynı faiz. Size de hayat sigortası cazı çekim. Ne caize. Her sigortası kesin kes alın fetona. Size malata ve خودش راضی به خدا جارزی به امانتی خدا. تماشاوان هجا می شفاعت دایا برنامه خو حیا هفتی که نبین خیر خوشیده اموا او خد سبحان ربي العالمين خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.